ሶ ይህን ያክል ካወቀን ከዚህ የ2004 ጀምሮ ያለው ጥያቄ ነው የምንሰራው። የ2006 ኢንትራንስ ኩዌስችን ላሳያችሁ። ምንድን ነው የሚለው? which one of the following is expression is a polynomial expression? ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን የሆነው የቱ ነው? ያ ማለት ፋንክሽናችን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሆነው የቱ ነው? ስለዚህ የመጀመሪያ ምርጫ ኤ ላይ የተሰጠን ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ፕላስ ሳይን ኤክስ ቅድም ብለናል። ሳይን ኤክስ ኮስ ኤክስ ታን ኤክስ የሚኖር ከሆነ ኢዝ ናት ራሽናል ኤክስፕሬሽን is not rational expression, so is not answer. B 4x cube plus 1 2x square minus x over pi x square. So እንዴት ነው ማወቅ የሚችለው? This is written the form of 4x cube over pi x square plus 1 2x square over pi x square minus x over pi x square. Therefore, now x square in Satafa 4 over pi x square plus 12 over pi minus now x the power of minus 1 over pi ማለት እንችላለን። so x the power of minus 1 ቅድም ምንድነው ያለው? ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን ለመሆን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ለመሆን ምን መሆን አለበት? ኔን ዲግሪ ኔጌቲቭ ዲግሪ 1 ዲግሪ 0 ዲግሪ minus 1 ኔጌቲቭ 1 is not non-negative integer, therefore is not polynomial expression. Here's C line C 2 plus pi is a constant number. በሌላኛው ቋንቋ 2 plus 3.14 over 1 plus 3.14 whole square. So this is constant number ነው። rational function ወይም polynomial expression እንላለን because of it is a constant function. ቀደም constant function f of x which is equal to c degree 0 polynomial function ነው ብለናል። therefore the answer will be c is the correct answer. why is the d ነው? d ለምንድን ነው መልስ ያልሆነበት? because of 2 minus 2 over 3 this is not negative integer 5 over 2 this is not integer minus 2 is not integer, therefore it is not rational. This is expression is polynomial expression. question number 2 እኛን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ግን ላንባው። which one of the following is rational expression is not define rational function? A r of x which is equal to x square plus sin x the whole square plus cos x the whole square plus 2 over x square plus sine into 2 pi over 3. B h of x which is equal to ln x minus 2a the power of x plus s over 3x plus log x base 3. C f of x which is equal to root 2 x cube minus 10x square plus log 2 over e the power of pi plus pi. D g at x which is equal to absolute value of x square plus 1 over under radical x square the whole square of 2. so የትኛው መልስ ኮሬክት እንደሆነ የኛው ጥያቄ ለመስራት እያንዳንዱ ኔሰሰሪ ስቴፖችን ተጠቅማችሁ የመጨረሻ እንደርሳችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ሙሄ ባላለው ኮሜንት ላይ አርጉልኝ። ኮሜንት አርጉት የትኛው ጥያቄና የትኛው ፖርሽን እንደምትፈልጉት አስቀምጡልኝ። ወዳችኋለሁ። ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉልኝ እባካችሁ። ቫይራል እንዲወጣ አድርጉ። በጣም ወዳችኋለሁ። መልካም የትምህርት ዘመን ይሁንላችሁ።